叫做牛蛙民族。Nyomi paspi saksta jojal pawo aibiwadan do sikpe saksia mahfuji riu manatuna tong pi chka gnewa mido dna thosantra sakye chikpin nyone napthen thangka we tong नेपाल सम्मत एकार से 42 पुएला गा चौथी अस्तैगो 2078 साल या माघ 8 गते सञ्चरबार ख सञ्चरबार पटे फेसबुक व युट्युब वे प्रसारण जुएको थो नेपाल पासे नेवा मिदुला ठिठी पुरागो नोगु मिना प न्यमी पनि प्रतिक्रिया व इले बिले सर्जक पिनिको जर्मनी बा ठिठी लागा छटा बेसी जाजो प्रसारण याउ जी थौं तक नारायण गोपाल व तार देवी बारे छटा बेस जाजो प्रसारण जुइनुको चिकपि सक्सन सुगे जुल थटिया थौं या जाजो नाजाम गायक पन्ना काजी साकिया छटा बेस जाजो या पुटो याना गुटो लोंचना दिस दक्षबे नापा सराठे छपो लस्कुस्मी ह्याकिन य स्वस्तानी बाखै बारे छकुच खन्थे तय पहिला पुनि खुनु निसे नेवा समाज जग मखो नेपा दिए न्यंक टैक्ने स्वस्तानी बाखन लस्यंक निनी बनि कनिगु चलन हो तो स्वस्तानी बाखा हिन्दू धर्मले आधारित जुसा थै रचना दैगो नेवाटे पाखे जु ख संस्कृत भाषा सोय माने ठगो व स्थान माने ठा टुट ठग नेपा गाय ठा बाई बखानिना चुया त थो बाख त स्वस्तानी ताउ रे निन्दो तै मौलिक प्रति उदय नेपाल भाषा जुग दैगो सर्वविदिते जुयाजो खख ठोकट स्वस्थानी बाखा नेवाटे प्राचीन साहित्य मध्ये छगो ख तै दक्षबे नापाम चुमी सुदैगो सिमरो कालान्तरे उब्लै स्वस्थानी आधार कया टोमेस न नेवा भाषा चुयोग जना उब्ले टयागो अर्थात पेस मोर्नु गुनी आख बाला पिन्छ ठोसफु ल्याबी चलन दो अति हे पिन्त स्नि या मुजरगा यथो चित पारिश्रमिक बिया चुकीको चलन उब्ले यक्कु दो तो नेवा साहित्य विकास जुझो नेपाल गालमा पिने पहाड खे बर्मुटेको समाज हैन प्रचार जाउन उले नेपाल गाले व थै जख चोपि नेवा मुख पिन्छन थो पासो गो ठुगु दिया इमसन नेवा पासा स्वस्तानी बख कनि उया ठुक्न थय लोकप्रियता झनझन अफ्याउन नेपाल गाया साली नदी सकोय टजको स्वस्थानी बख कनिगु चलन आटक दया चमुदु अनि नेवा मुख पिन्छन टन दाउ जुगले नापान च्या नेवा भाषा कनाउया चुमु स्वस्थानी बाख आन नेवा भाषा कनिउ याना उया चुमुदु आ न्याना दिस थय स्वस्थानी बाख चोले सकोय चम छम भजनची हरिबोल श्रेष्ठ चोया संगीत संयोजन याना हाला टक छप्ने न्याना दिस हरिबोल श्रेष्ठ स तो मे सकोय चम डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ छोया या दिउ ख वकै त सुबा बियाजुना Shiva Chigu Brata
नियमी पासमी ठाउँ पन्ना काजी साकिया छटा बेस जाजो न्याकेगु जी दक्षिण नापा सराठे नियमित जाजो अन्तर्गत प्रतिक्रिया बन्यो वंगु जाजो न्याना चिच्चा हकल जोजल पास सुबा प्रशंसा नापा ठिठी स्टिकर छया या ग्वालियना डिपि थड्डो दक्षिण नापा राकेश महर्जन उषा सिंह चौठी महर्जन काजीरत्न महर्जन ब्रह्मदेव श्रेष्ठ पुण्य साक्य इन्द्र प्रधान तुलसीकाजी मानन्दर अञ्जली वज्राचार्य केशरमान ताम्राकार अमृतमान ताम्राकार प्रतिमा वज्राचार्य व रामनारायण महर्मन ठेक पाजमेपिन सक्षता भिन्त्र नपा सुबा देछयातुना लिपना ठटिया सो पाइट दयातुनी रिउ मनतुना अमृत रत्न साक्यको नुच्छलक्ष्मी टुसजु घचको सनो या सकल छेजय त भिन्त्र बियातला चिकपिन्टना घचको सनले जस्ता जिगो भिन्त्र दो चिकपिनको भिन्त्र लागे सुबा देछयातुना ठटे वंग ज्याजुले मेलवा देवी व तारा देवी बारे प्रतिक्रिया च्यादी पिन ठड्डो दक्षिण नापा सुदिन मानन्दर जु दोल कुमारी कार्की यानी स्वर किनरी तारा देवी ने नेको जन्मनी वेक 2002 साल माघ 2 गते काठमाडौँ या इन्द्रचोके जन्म जो ख शान्तरा साक्य दाय लोक वाग नेवा मिजो पाखे जानकारी जुल सुदिन मानन्दर जु दक्षिण नापा जाजो शेरना डिगले चिता सुबा बियातना नापा तारा देवी बारे मुसियो खसिल लगाचुया डिगले लेटल चितना भिन्तुना नापा सुबाडो रोशन श्रेष्ठ जो चोइ दिल तस्का न्याय पुगन्याना मेलवा देवी व तारा देवी बारे यक्को खसी के खना चिता यक्को सुबाडो रोशन बाजो छिसा दुर्गालाल श्रेष्ठ टपन याकी दस जिउट या डिगले तारा देवी भुनी लाका छता बेस जाजो न्याको ख चिगो सुझाव लागि सुबाडो चिगो सुझावको ठाउँ पन्ना काजी या छता बेस जाजो न्याक्यना न्यना जिस श्याम माननन्तर तस्को पाला नाजाम गायिका तारा देवी नेहरू ठंगुल लुमन्ती वेकयु सुगति कामने याना सुकाबटी भुमने बास लामटका भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली देछाया श्याम माननर भाजो छिगो ना दक्षिण नापा खना चुना थे चुना छिगो नुगु प्रवेश त लस्कु सेना चुना लिपना ठटिया सहभागिता दिदिगो मनतना प्रतिक्रिया लागि सुबा उत्तम बोल श्रेष्ठ जुन ठट्छु इदला शान्तराजो छिगो मिनट त न्याको तारिफी आसान गाइमो तारे देवे ठोप मछि नेवा मि दुगु मुसियो जिला गजगियाना ठोप मछि मि संकलना बिजना धन्य छिस्कर अध्य प्रेम डोज प्रदानी डक्क नेवा मि छ संकलन या दुसा तस्क बालाई थेचो उत्तम बोल भाजो तारे देवे मछि नेवा मि संकलनी बारे छिचा तारिफ नादला थो नापा ठोप मछि वेगैट म्या हाका दिम जलेचम विष्णु जलमिटा छिसन लुमंकेमा वेकै मिनट तारा देवेट टप मछि म्या हाका तया दिगुदो उकि जी विष्णु जलमी प्रति टस्क श्रद्धा व छनो प्रेम डोज प्रदान छता बेस जाजो न्याका वेकै मिनिनि छिस ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेकना चुइदल जाजो 40 नाप नापिए जाजो सिबे एकै पृथक अले ज्ञान वर्धक न जु तो जाजोले घ्योचाको समय बारे मेलवा देवी जीवनी बारे 1990 साल फुखा बारे अले तारे देवी न्यार डुब्ले निसे कया जीवनी अंतिम टके बारे पोंक जानकारी बियादियो खन आपला ज्ञान वर्धक जु जाजो एकै चुछा बजो छम त एक सुबा जेमा भा मेगो हान शनिबार नपला ब्रह्मदेव पाजो जाजो बारे टिप्नेना देगले एक सुबा दो लेबना ठठे सहभागिता दयाजनी रेउ मनतुना कुमुर श्रेष्ठ वेकला चुइदल चन्द्र शमशेर मजबले मेलवा देवी त वखल ढुंगा हौ खलर गान्जना कुमुर बाजो मेलवा देवी मजबले वइ मामा उटा रुमजा टार वखल ढुंगा चन्द्र शमशेर लाकली टोटी हौ रि चया टौटो मानिक रत्न साक्य वेकला चुइदल तारे माम जोजल पटाई फलाङ मे जिमिनानी ज्ञानी जुसा नोछि दनाबी त आउन्यना जिन न्यारखरो डुब्लै इ लुमना हो सुबा देछया तुने दाइता मानिक रत्न बाजो जुगुन जुजल पडो मिन्यना न्यारखनो डुब्लै इ लुमगा दियो खन्यना न्याय पुटल उग उमेर रेतस्क चिरिगो उमेर ख उब्लै खन लुमगा टे फुरियो छिगो स्मरण शक्ति बोला रिगो सिरो दयाचन्द्र श्रेष्ठ जु जाजो प्रशंसा व मि नप नप संस्कृत न नियन दैगले ठो जाजो एकै बानारका लिसकया तयादिल दयाचन्द्र बाजो मन तुनाइलाई सुबाडो संगीत नप नप झिगो संस्कृत न न्याका यंके बेले जाजो आकर्षण झिला दैगो आजु ठटियानौ ख नियमी पासपि ठौइटा प्रतिक्रिया ठनसन दिके इलो मलागले डक्को प्रतिक्रिया बनमुक्त यंग प्रतिक्रिया लिपयोग जाजले दुथ्याके डक्को प्रतिक्रिया बनमुफुगले छम फना चना अन्यना दिस केदार श्रेष्ठ पाके प्राप्त जुवको टिप्स
निर्माता ताराचन्द्र बटजात्या राजश्री ब्यानरे ठगो सुँगोको फिल्म दोस्ती डेक्टर तयार जुआजङ फिल्म एक कथा पटकथा डायलग व निर्देशक टकन तयार जुइतुङ्कल तर सङ्गीतकार टास लुइकी मक्त उग इए गुल्खे नाजापे सङ्गीतकार त फिल्म सङ्गीत लागि इनापे तर सोनाम धन्य सङ्गीतकार त फुक्क फिल्म बजेट टस्क म व बिग्रेडी जुगले फफस जुआजुल सु तयार मुजु उल्जक मख निर्माता बरजात्या फिल्म इन्डस्ट्रीले नक्तिन जग पलाटोमा फिल्म कलाकार त फुक्क नोपि व उब्लाय स्थापित पि कलाकार त सुये मुरु अझल फिल्म कहानी न निम अपाङ्टे व फना नेपिनीको जुगले फिल्म भविष्य मुरु टाका सुये स्थापित पि संगीतकार त फिल्म संगीत त न्यमुचुगु ख तते नाजापे संगीतकार ते पाखे फिल्म बहिष्कृत जुसेले अन्तत वना निर्माता बरजात्या ठठे फिल्म इन्डस्ट्रीले नक्तिन जग पलाटमा नुम संगीतकार दोए लक्ष्मीकान्त प्यारे लालित लुइकल लक्ष्मीकान्त प्यारे लालित ठपिन मचानी से पास जुया उइपि जुया फिल्म कहानी यल फिल्म संगीत त इपि राजी जुल संगीतकार दोए लक्ष्मीकान्त प्यारे लाल म्या एक्ट उब्ले स्थापित मजग मको दक्षबे छिकेम गायक त यल ओम गायक स्वर सम्राट मोहम्मद रफी टोन्टे राजी जुल रफी त मी ढुङ ठुट यलके ओ म्या हालगु या पारिश्रमिक छर्क टिबजक काल रफी निर्माता या आर्थिक अवस्था सियो व संगीतकार दुएपि नतिन जग पलाटो पि ज्यान ठठगु पारिश्रमिक छर्क जग काउटै न निन्दो फिल्म रफी जग न्याफ मेदो मे फुक्क छफ्ते छफु बालना सुपर हिट जुल फिल्म न सुपर हिट जुल फिल्म ओ दया बक्स अफिस हिटे सुँगुको ठासे लाट 1965 या संगीतकार व गायक या फिल्म फेयर पुरस्कार न लक्ष्मीकान्त प्यारे लाल व मोहम्मद रफी लाट उल्जक मखो उग नै दक्षवे बालाको फिल्म बाख डायलग व मेगोइ लागे फिल्म फेयर पुरस्कार ट्याक्ट न ताला उल अपो टैटा फिल्म समीक्षक टे टाफुको त फिल्म ये सफलता मूल श्रेय फिल्म ये मेख मेना जिल्ला केदार श्रेष्ठ को टिप्स वकै त सुवा ब्याज न लिप्न वकै पाखे ठजाउ आसिया नियमी पास्पि फे माघ 12 गते बुधबार खुनो नाजाम गायक व संगीतकार पन्ना काजी साकी मोरुगु निख वकै त लुमङका श्रद्धाञ्जली कथा त पिछगको नेवा मेजो ज्याचो न्याकितेन गुजुल न्यानान्दिस पन्ना काजी साक्य विक्रम सम्वत 1988 साल माघ 15 गते बुख वेक मोरुगु 2073 साल माघ 12 गते चे न्यारे उमेरे मोरुख पन्ना काजी तालके नेपाल आर्निक संगीत खेले नाजाम गायक व प्याख मन ख वेक जोर गणेश स्थान वमबाले चंग जाछे बुख बौयना चतुर्मान साक्य नेम दाजुपे मध्ये वेक दक्षपे चिरिम का ख खुम दाजुपे मचबले सिगले ल्योदन में वेक छमजक जुगले मा बौ व छेज पिने वेक टिस्या मिखा टोइटाइ ना बोलंगाट ल मचबले वइगो ना केसरमान साक्य ख खुम दाजुपे मर्या टुंगा दनिम केसरमान सक्षत पन्ना सरबरी जुल उके केसरमान नाम पन्ना काजी जुवन ठौकने गोरखापत्र संस्थान लिक्क उब्ले हाकु पाठशाला दो वे पाठशाला वेक मचबले बनादिल अनस्कोले भानुभक्त तुलसी वेक टपा लपिना कारजो पिट पुयाउम छम टस्का हराम मास्टर दो वेको मिजाज दिगे पाठ मो पिन्ट बेरको ति डाग व मुइक नाप निकि उज्यात छक्कपटि ठटे नाप निकि उले वेक स्कुले वनि मुक्तका जिद्दी एम जुल याक काय ठयागु बिलाप कना मामन मास्टर डायस वनि मुवाल ताल वेकै त सोरे साल्ला यक्क जुल लिपाहन जनसेवा हल लिक चंगो पब्लिक स्कुले पर्ने यात अनु वेकै पाजु दमनराज प्लाडर न मास्टर जुयाजन उब्ले वमबाटवाले दक्षवे टोखाउ छे वेको पिन्यु जुयाजन उकि वेकै टोखाउ छे चोम दका सक्न मुस्यु वेको पिन्युको छे टोखाउ जुया जाछे नमा पाले प्रख्यात वेकै बा चतुर्मान साक्य संगीत योम जुया बनी निटा छे भजन जुई बोमा हार्मोनियम ठागले टस्क जाम ज्या बोमा ठाइको हार्मोनियम पर्जास वेकलना पच्च थासेकल नेवा तैपि स्टे मिकफा चासान से बनी मिकफा टी मटेटले संगीत लिन जिगु जाति पि मुनुख त तै मतलब इपि स्टे दनिकटा ख्वासला टले चंग फलचा दियोठा व बा बैलेउना भजन याउने थय चलन कथा चतुर्मान साकिन ट्वा बाले स्टे भजन याउने मिले मचम पन्न काजी बोय लोकु जुना ल्युल्युनी थटी जुजो वेकन हार्मोनियम थाना भजन यासल मचानी से क्या अटे हार्मोनियम ठासौले माम लेटा
वेक पनि पुर्खाइ ज्या लुoi जाख बोमेसिन लुकमी जास दुगले वेक पनि परिवार डुपिनी ल्याखैला उकिन पन्न काजिया मच ल्याम ब्ले खर्च यात्र दुख मजो न्याब्ल्याम मिच जा पन्न काजी ल्याम ज्या व लिसे संगीत आकर्षण जुजो हुन वेकला बहुत संगीत गुरु पापा ठन संगीत तुछत जिनखुर दुबले बालके म्यालिम जुल 2004 साले छेन प्यावना पिनि म्यालिम जुल उबले वेकला हालिगु मिडि नेवा मेख नेवा मिना प हिन्दी फिल्म मे हालिगु उबले चलन दो वेकै मिना प वेकै ना बेबे जाउ न ठइले ठौले वेक छम स्थापित गायक सरबरी हे जुइगुल उखे ठुके वेकै ना न्यानाउ नेवा संगीत खेले उबले नास खलर हिउछौ प्रकारको सांस्कृतिक पुजहरु ठुकिए संस्थापक प्रेम बहादुर कसा ख ठोक पुचल बरोबर सांस्कृतिक जाजुवा न्यव चाइनिज कूटनीति वइबले प्याखा केन्द्र ठोनासँग खल्कन प्रस्तुतिया ठोकल्क उठबाट नाटक मे मध्ये छपो वा माया वा जिन्था लाछि वा तागो मचमिन ख गुकटस्कन लोक वाटा उबले ठो मे यक्को इटक छिटी स्कुल कलेज किनेको सांस्कृतिक जाजुले दुठेकी या ठो मे उबले जीवन दबु जाजुले न बरोबर हाका हिगो सफल लोक वागु मे ख आ ठय मी हाके हाक्तिन मी पन्न काजी साके व योगेश बैद्य हाला त ख वा माया वा जिन्था लाछि वा गायक पन्न काजी साके व योगेश बैद्य रचना बासु पासालले 12 मास लोकले निनादिस न्यमी पासमी
झिस पन्ना काजी साकी बारे छता बेस जाजो न्याकातना वको ये खट्टुक नेवा डुगु बस्ती अझ नेवा साहित्य संस्कृत नापमा क्वाट्टुक स्वाफु डुगु वम्बाई काम ज खवको उल्जक मखो नेपाली संगीत छ इतिहास लो मंके मुजुम व्यक्तित्व ख वेक या खे भाइ मे छिस निन दयान नेवा भाइ मे छप्या छप जग छिके अभिलेख गर्न दो त दुखै खजुल त टावा वेकला नेवा मे हाला मोडिको दास मखो ओगिले ये ट्वातले किनेको बेसन्तर प्याखना प मेमेको प्याखा म ज्या थम लेट या म्याहला दिम ख वेक उल्जुक मखो रेडी नेपाली छम ना दुम ख्वा दुम इज्जत दुम संगीत सर्जक जुसा वेक या नेवामी मोडगु रिछौ कथा दुर्घटना टासा जु ठामले उबले रेडी नेपाली जीवन दबु जाज ढे दुंको इ ख ठो जाजुले नुनुगो बाबा लागु ना जापि गायक गायकी तयो मि प्रसारण जो फे झोले पन्न काये नेवामी जको प्रसान मोजु रहेगु जी फैगु खम हो उगि इया नासा खलै डबले वेकला निफम्या हाला दिगु छौ सफ्टी उल्लेख ज्या चंदो गो ठड्डो बेसन्तरी प्याखायो मिए नुय रानी ईश्वरीय जपटप याए पुत्र कुमार पुत्री कृष्णाजिनी मैया महारानी सहित न तप बनवनी स्व रानी आव मेउ ख ठुमरी मे जमुनासँग कृष्ण छिन बासुरी पुया डरे लखकाया टोल हन प्याहा जिन वयारे वकै नेवामी मध्ये छपो ताडो त मखनागो लोमनला रत्न यागु भोल्युम मे उबले रेड नेपाले बरोबर हाका हो स्वयं जियन्यना थोमी जिटा बालको लुमा तर थोमी टकन रेडी नेपाली जुग मको स्वयं वेक अप पिंके न मरो गन सुना रेकर्ड ना टौट हेउना छि मरो वेक या थोमी शब्द व संगीत लुमका वेकला थम मि हालिम फुगे वेहे लसे वेकै टरिम का प्रवेशमान साकी त थोमी रेकर्ड याको उडो गौ मे छिके सुरक्षित ज्याचंग दो प्रवेशमान साकी सले थोमी निन के पन्ना का जमि लुमा सुवन आ निना दिस ताडट मखनागो लोमनला पन्ना काजी साके पुमागु सय थासे वेकै का प्रवेशमान साकिया स ठुकिया चोमियो ले नाटकाजी श्रेष्ठ ख नेनादिस तादत मखनगु लो मनला यरत्न लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्न लो मनला अष्टमिया अपसा चोना चोभा देके वोया बले अष्टमिया अपसा चोना चोभा देके वोया बले भाजंगले न पलागु लो मनला यरत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्ना लो मनला चिभननी झझधागु तिमीला जले थिला पुनी चिभननी झझधागु तिमीला जले यो मरी इना नैगु लो मनला यरत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्ना लो मनला
अष्टमिया अपसोचोन गुजेश्वरी देखे वया अष्टमिया अपसोचोन गुजेश्वरी देखे वया मछा मछा न तुया वनगु लो मनला य रत्न लो मनला तादत मखनगु लो मनला य रत्न लो मनला तादत मखनगु लो मनला य रत्न 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 लो मनला। तुक्न 2008 साले वैशाखे सुरु भएको रेड नेपाल थिएन उबले अन नाटिकाजे पुष्प नेपाली तारा देवी ज्ञान बारुपी अन डुमुठ्यानी ठोगल ल्याख पन्न काजी रेड नेपाली स्थापना कालन निसै गायक कठन दुटिन उबले रेडियो नेपाली लाइभ में हालेको सक्सन सुवे खख अन नेवा में निसै हिन्दी व खे भाइ न्यागो में आसा जो फरमाइश में हालिबले रेडियो चाले सुकमितो वया सोया चुनिगु ज्याचन अटे लाइभ हालिबले कोठा हार्मोनियम छ व तबला छ जो नाप माइक छ खायाटेको व खायाटो माइक नियन्त्रण में हालेको वकै त हिन्दी फिल्म गायक तलत महमुरी में कण्ठ व शिव शंकर त मुकेश अले जनार्दन समेत यमन कुमार में व उबले पन्न काजी तलबले सचिख तो चावेक टस्कन लोक भएरंकल रेडियो में हालिम ढालके इज्जतिए छौ ले वसा पन्न काजी वल ढका सुया चुनिबले वेकै फिए छौ वेकै फाइन्ड न उबले माक्को सुया न यक्कोडु वेकै में जनसाधारण तेजको यो मखो उबले जो महेन्द्र न य वेकै में महेन्द्र प्रभावित जुल इले बिले लागले सटा वेकै त मे हाका निनि जुल छनु महेन्द्र छिमसा मे हालाजको पाठन फुलर कान्यन वेकला जिमसा संगीत बाग में छु मस सरकार गाट्या ल ठजा खन्यना महेन्द्र छिमटा जि छु व्यवस्था यार का हुकुम जुल ठोट या लिबा महेन्द्र मन्ट वेकै सो बालागले जुजु महेन्द्र म बिबी साहा नाम ठग रचना मे हाकि जुल म बिबी साहा या निफमे वेकला संगीत हाला दिग दु छपु किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ ख मेउबटी लोलाएका ति ठोला तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहिन अर्को के लिपाङ में दीपक जंगम लेट या गुलाम अलियाटना हाका त वेकै सले किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ आन्ने नि तुकै शब्द म बिबी साहा संगीत वस पन्ना काजी
मेरो मनको झलकोमा पहिले आएको छ पहिले आएको किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई कोलाछ मलाई नबोलेर जति हेर्छौ उति सिलाछ उति पन्नकाजी स्वभाव सरल साधारण खण्डो पुर्ख्यौली सम्पत्ति लुट्नेको स्वभाव याना ढेबकमया पाखे मन म खाली म्या हालावको प्रख्याति ठगो हिचटे कमै पापा गीत संगीत समर्पित ज्याट ल वेक संगीत लगे ज्या ठगो छैय जान म वेकै अपवा लोक वाउ मिमडे छपु 2015 साल रेकर्ड जुगो तिरिरी मुरली बज्यो बन्ने मन ख ठोमी नेपाले जुगो लोक वा मुख भारतीय चम्पी नेपामीते पुतले न उलिहे लोक वाट नि दैथे रेडियो हाकाएको ठोमी जनता मुटी खाना ठ्याज ल ले जिपिन लजवाजको मको ज्याम जाइना तुनी पे ज्यामटे मुटोना फुनफुन हाला जुल जिटल लुम जिम्बाना ठोमी ढुवा फुनफुन हाला जुगो बालके लुम ठोमी लिपा पूर्वेश मानस साकिया रिमिक्स न प्याव आन्यना दिस पन्न काजी साकिया ओरिजिनल सोले शब्द संकलक सरोज कुमार साक्य कसको यो सम्झना मेरो कसको यो सम्झना मेरो मनैमा माया नमारे है मनैमा माया नमारे अँधेरी खोला गुएली पाक्यो जुरेली रमायो यो मनमा कसको विरति छायो विरह जगायो सिरिरी बतासे चल्यो भन्दैमा माया नमारे है भन्दैमा माया नमारे मुरली धुन भुलेको छैन वनमा बजेको हजुरको माया भुलेको छैन दिलमा बसेको चिरबिरी चरीले गयो भन्दैमा माया नमारे है भन्दैमा माया नमारे सैलुङ्गेले कमा गुरासे फुल्यो पञ्चरी रमायो यो मनमा कसको विरह छायो विरति बसायो झलमाला फुल्यो भन्दैमा माया नमारे है माया नमारे पन्न काजी गायक व संगीतकार जगमुख वचम प्याखामन खरे नेवा समाजना सियो तर ठोक ख इतिहास पानाजके सिमिजी आजन 2004 साले छिनखुर जग डुबले हिन्दी उपन्यासकार कुशवाहा कान्ते उपन्यासी लिडोसा छोपमे देखल ओगिमे नापांगु चो राजकुमारी सल गुलिकी न्यासी देउ खम्फो ठो मिजना राणा सरकारी प्रशासन ठो नेपाली राज परिवार त ढ्याचो खरका वेकअप त जोनायंगल आउने ठो प्याख किन मकुडका भुचोका टोटा
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनीय क्रमय वेकैटन जुनाइका चालटको कुना हल गणेश मानसिंह नपन्न वेकै बालक स्वाफुडो वेकै पुर्खा चित्रकार व मूर्तिकार न ख उक्ले वेकलन स्केच स गणेश मान स्केच छपा चुया वेकैट देछाउडो उम्बा ट्वा नेपाली इतिहास प्रख्यात गो ठाक सही धर्म भक्त माथेमा सिद्धिचरण श्रेष्ठ निष्ठानन्द वज्राचार्य परमानन्द वज्राचार्य आदि पिनिगो जीवनी रोट न्याउ ठासे संगीतीय सर्जक पन्न काजिन भू ठाक वेक ल्याम्बले ट्वाई पास पिँदै पि परमानन्द वज्राचार्य भुवनेश्वर अमात्य सिद्धिचरण श्रेष्ठ पि ख परमानन्द वज्राचार्य मिचुइमा वेक व भुवनेश्वर अमात्य म्याहलीमा वेक पिन्छ सिनिगु प्याक्ने सिद्धिचरण श्रेष्ठ सेना बिग्रियाजमा थन उल्लेख जुम परमानन्द वज्राचार्य गद्य गुरु निष्ठानन्द वज्राचार्य छे हो नाजाम संगीतकार न्यू वज्राचार्य परमानन्द वज्राचार्य क्या ख पन्नकाजी मेम क्या पवित्र मानसा के छपु नेवा मिन्ने छला टापक वन घटना मनटया चुने न्याब्लेन न्याठान छंगु लुमन्ते वया चुने शब्द सुधीर खबी संगीत प्रवेश मानसा के स पवित्र मानसा के नेनादिस छला tapana wana gathayana mandaya chori yablena yathana thangulu manti waya chori छला tapana wana Gale dune daya Chansamale apya wai Gale dune daya Chansamale apya wai Nikhanya ne dusana cha ate Khane madaya wani Chala tapana wana Kathayana mandaya chori yablena yathana thangulu manti waya chori chala tapana wana Jaka nanya waiku nuga athati se chonigu Kipalu jaka nanya waiku nuga athati se chonigu Changulu manti chaskataya Changulu manti chaskataya Chant hai jaka mala jiya Chant hai jaka mala jiya Chala tapana wana Gathayana mandaya chori yablena yathana thangulu manti waya chori पन्नकाजी मिन्जना बालकृष्ण समीना वेकैसले थौम्य ह्याक बिगुरोर हरिप्रसाद पन्नकाजी सर्की छोट वेकैट म्या ह्याक बिल वे मे डोरे ट्योरे नान्यन बालकृष्ण सम जिमी चुए छ हानि गाठल वेकैसले थौ मिन्जना बालकृष्ण सम डंग जुल वेगो लस्त खना पन्नकाजी झन खुसी जुल ठय मिन्जने जब प्रेम छुट्यो हाम्रो रोएर के गरौँ तिमी बिना म जाउँ कहाँ अब कसको आशा गरौँ पन्नकाजी मौलिक संगीत व सहयोग में वेकै चिरिम का पवित्र मान साक्य रिमिक्स संगीत पन्नकाजी साक्य रचना बालकृष्ण सम रिमिक्स पवित्र मान साक्य निनादी सम जब प्रेम छुट्यो हाम्रो रोएर के गरौँ जब प्रेम छुट्यो हाम्रो
रोएर के गरूं तिमी बिना म जाऊं कहाँ अब कसको आस गरूं अब कसको आस गरूं जब प्रेम छुट्यो हाम्रो योगी बनेर अब त जाऊं तिमी बिना योगी बनेर अब त जाऊं तिमी बिना फर्कन छुटे नगरमा प्रेमी अलग जगाई फर्कन छुटे नगरमा प्रेमी अलग जगाई आएर त्यो नगरमा प्रेमी अलग जगाई आएर त्यो नगरमा प्रेमी अलग जगाई रोएर के गरूं रोएर के गरूं जब प्रेम छुट्यो हाम्रो रोएर के गरूं तिमी बिना म जाऊं कहाँ अब कसको आस गरूं अब कसको आस गरूं जब प्रेम छुट्यो हाम्रो हरकन्छु प्रेम कुटीमा हरकन्छु प्रेम कुटीमा प्रेमी धुनी जलाई आएर त्यो नगरमा प्रेमी अलग जगाई आएर त्यो नगरमा प्रेमी अलग जगाई रोएर के गरूं रोएर के गरूं जब प्रेम छुट्यो हाम्रो रोएर के गरूं तिमी बिना म जाऊं कहाँ अब कसको आस गरूं अब कसको आस गरूं 2008 सालले पन्नकाजी प्रवेश जुरुङका नाटिकाजी न दुटाट 2009 साले नाटिकाजी लोसे वेकै दक्षवे नापाङ मि रिकर्ड अनजुल 2009 साल निसे वेकै डक्कु मि ल्याखाबले सुसोसया अपोचिनीको अनुमान दो उकी मध्ये निसले संगीत आदिको वेक नि निर डुबले ज्ञान देवी न प ब्याजल वेक पिन पिम क्यापि व म्याछम दो क्यापि मध्ये निम क्यापि बोय पलाखे पलाट्या सांगीतिक क्षेत्रीय संगलन 2022 साले उत्कृष्ट गायक ज्या लुया टकम ट्याक्ल थनलिब वरिष्ठ गायक द्रबन्दी बरुवाजुल गोरखा दक्षिण बाउनापा जुजु महेन्द्र व जुजु वीरेन्द्र पाखे टकमछि सम्मानित जु 2017 साले इमेज अवार्ड गठ चे निरै वर्ष 6 लाख ढेबनापा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड सम्मानित जुल तुबले वेक स्वास्थ्य कारण ठापा जिमोप्सा दर्शक दृगातुना सम्मानीय पदक ल नाकया दिगु टेलिभिजन खना
रेडियो नेपाली स्थापना कालन से तैते रेडियो सेवजना ओमु वेकल 2040 साले ममरेक राजनामा बिमाल जाइना ओपे कलाकार टेटो अमानवीय विवारना बिरबिगु रेडियो नेपाली संस्कार खल मुस्यु तार देवी तथे वकै तन अठे द्रुव्यात वकै टाफु कथा ओब्लाई निर्देशक वेट राजनामा मोबिउतले कचकचक याना राजनामा याट बाध्य याट बुकै कारण वेकल टस्क नुगो मुछिङका रेडियो नेपाल राजनामा बियाटल वकै टाफु कथा ओब्लाई निर्देशक दुक्क बिउजुगु मुखो ठस्याना जुनियर मेस्ट बरवैना वकै त अपमान यागु वकै नुगले खाडु जाजै दक्षिण लिप्टे वेकै टोरिम का परिवेश मानसाकिया लेव सोले मिनिने तुमिए चुमी सुधीर खबि ख नेलेजको वइम मेजु जुलेन खण्डेका वा नेलेजका वइम मेजु जुलेन खण्डेका वा हिस्से दुमा जितयो मा हिस्से दुमा जितयो मा नेलेजका वइम मेजु जिगुले ताला जिगा छन्ता अक्से खाला मन जिगुले ताला खाले मगका फासे मगका नन चल रे खाले मगका फासे चल रे नेलेजका वइम मेजु जुलेना खण्डेका हिस्से दुमा जितयो मा हिस्से दुमा जितयो मा नेलेजका वइम मेजु पल्पसते लुक खनीमा दिलाके बालामा पल्पसते लुक खनीमा पलिस्थ जुलरे जिगुमाने जुनी जुनी पलिस्थ जुलरे जिगुमाने जुनी जुनी नेलेजका वइम मेजु जुलेना खण्डेका वा हिस्से दुमा जितयो मा हिस्से दुमा जितयो मा हिस्से दुमा नियमी पासपी नेनाचुना लप्पी छकगो नेवा मिजो यस्ना बेस अर्थात विशेष जाजो थै ठो जाजो संगीत सर्जक पन्ना काजे साकिया ठय वइगो माघ 12 गते बुधबार खुनो चिठी जुया वेगैट लुमङका श्रद्धाञ्जलि कथन याकागो दुल जाजो गस्टाल छुटा माघ दस कमेन्ट बक्स छुयादिस संचबार पट्टे फेसबुक युट्युब पोस्ट जिगो ठोन्यवा मिजो छिकपिनसन नेना दि भए सरा थमन नेना दिस पासपिन्टन न्यंका ठगो मा भाइ गतिविधि नपा नेवा संगीत प्रचार या टिबो बिया दिस जाजो नेना लाइक कमेन्ट व शेयर ना दि पे छिकपिन सक्स्ट दुनुग्लो निसे पिन्तन नपा सुबा दिस याचना
थैट ठोप्रोस्तोता सान्तरा साकेत बेलबियादिस थैट बा लिपा हन नाप्ला